Ia bia le tua i le nei fiafi. Ia whaptai le tua i lona lofa malona ngā lei le nei aso. Ia ua whapenao na toi tātou whaatasi lunga le tātou polkalama i le nei fiafi. Whaptai le tua i le ola ma le malosi. O lo tātou maua pēr i le aso ma le aso. Ia le ngata i le aia o lona puipuinga ma lona whaatasi mai i ati oe mau. Ia, a o tātou whea ngai e fo i whea aumanga luenga o le nei aso. Ia, whaataro whatu leo Paul Kalama o le Jesus is the answer. Ia, te oe le nei a fiafi. Ia, vi ia le atua le nei a fiafi. Ia, ona ua whaisinga lewa o tātou vala. Ia, whia whaataro whatu le Paul Kalama ia te oe le nei a fiafi. Ia whakalofa tu fo i le Paul Kalama i whioi o le tala lei o loo whapena o loo nofo te talo pēr mo oe mau e le ngata i lea ia e whapea fo i le sa i linga o le upo le atua ia a wale a sa o le ia whaatalofa atu le Paul Kalama i sunga i whapea ngainga mo tau whale tua ia e whaatalofa atu fo i sia u whai whiau le sunga to ina but le sunga fai au ia Wesley his atake ia malfalitua i le nei fiafi pa manu ia tele le tua ia te oi pastor ia maise tina ia ele ngata i le ia patalo fa tu fo il pro kalama i tatou tamama tina ma tutua si o tatou wa tunu ele ngata i le fa peo o le nei fo i atunu o tatou iai tatou papa au tatou no foi ia fa manuia atu le pokalama ia te o tou ta tina matua ma tatou te matua fa tai fo i la o tou tapua inga a o alo o whanau ia i fe au manga luinga ele ngata i leo tiute fa le a inga ia o le vi inga la fa fo i le tua fa taila i le tua i le ne fiafi ia ona o mea sili wo ia faia mo i tātou le neia fiafi. Ia, o le neia fiafi ia, tari tonu ia, umi fo se tātou por kalama le neia fiafi ia. Ia, o te whaptai i le tua. Ia, ona walu neiva yaso ia ua tomu whai i le ia whaale le tātou por kalama, tātou whai o tau mawhai e whainga le tau fo ili fa fita uli le o le fai ama moku akua ia o uma ia o uma nga cancel lisi internet ia fa asau lisi fai nga tar tau tua mo le tua ia o le an ia awane i tatu fa vai awane i tatu fa vai so se mea e tawana i se fa le tonu ia ua fo ini a bea le fa le tonu ma mea le e fa vai ia ma e fa tu iti ai ia o le ia e abela ubi inga ma lo fa tai i le tua o le wa uma fai nei mea e le io o mai le aso le nei tu so ana po ia o le tatou por kalama po le tatou website le ua fai le tatou por kalama o sui foi ia ua cancel lisi account ua cancel lisi website ia le ua tatou i lisi website e tuu isi melei fai isi melei ia ole ai foi ole mana onga ia ma le tau mawhai ia le leile tatou por kalama ina ia whapena ona awane ia isia wala e tau mawhai e le fili e tā o fili tatou por kalama ia ole ua fou le kako internet ia fou mal kako por kalama le website lo fai e tatou por kalama ole vi inga fa fo i le tua fai me fo ila e te mata mai e pi e tau ese ale e fai anga e kamet mai lunga tatou kamet me anga ke kamet me ia fo
o te loa i ene mele fa le tonu le tātou por kalama ia au le vi inga lai fa fo i le tua i le eise me fa inga tā i le tua ia aere i fa aere i o nisi tū langa le tātou por kalama ia fa mole mole fa mole mole i tātou paanga ma tātou a inga o wō ma e masani ia whamanatu atu pēr si mana le mana onga si o mātou e kalesia i le neia fiafi ia awa ko ise mātou whale tāpua e tāpua i ei le whanau o le atua o te tari tonu e le ei lava si me whaingata i le atua o le atua na te fōa ina manuia ia te oe ma o le ia si mātou mana onga ia wase mātou whale tāpua ia e mātou te tapo i ai. O leo foi toi titia ia o le masina fou. Ia o le masina fou. Ia o le mātou masina muli le nā i le mātou parisa o lo mātou i ai. O na mātou wese la ia. Ai te talo atu. Vala au atu i o a inga. Ma o uo. Wha mole ia. Ai te fia fiso soani si o mātou e kālisia. E ala I lau fua ia wha mole o nā walu atu lunga le screen lunga le screen le tātou information the information e whainga e lafo mai ai lau tupe o ngai e le information o le gas app o le info o le cell e le ngata ho I leo le vemo ia e te ai fi whai manuia ai fi fua ia wha mole mala uava mala ufa alo ia e afu e wha manuia le tua ia ti oe I lau fō hai. E le tawanau ina fō. Pe le lafo, wha manuia le tua ia ti oe. Amen. Awane I ngalo, ia awane e whaia ono le tangata, ai e whaia. Ia e lafo se mea mo le tua. E whaia ono, e mai I lau loto, e te lafo ma le fia, ma e te alofa I le tua. Awane e la fonga o nga e whape te ai mai e ta te friend, e te alofa I le li. I le ese manuia I a tea. I re o iei po se manuia o lo si o mātou pai whi au pole e kalisia. O na o le atua e iei le manuia, e wha manuia I a te oe, e ala I lau fōa. O mea e te luluina, o mea fu e te seli. Ia au te pole, e wha tumuina e le atua mea o wha o ngau ina. E le lei e le o alu se lau fōa. O lo o alu sa o alu fōa. Ia a wale fi au man wenga le tua. Ia o sine o fō langa le nai le ni. E ala I se o mātou mana onga se o mātou e kalesia. Ia e le ngata I lea, ia whaapea le tatou Facebook, ma le tatou Facebook, ma le tatou YouTube, o lo o live sa o atua le tatou por kalama I lungo le YouTube. Ia ma le Facebook, so wha mole, han a whai wa e mata mai, wha mole siaki fo le tatou Facebook, o I kako YouTube, po live aku le tātou por kalama I lunga le YouTube, wha mole, se wau pe a whai o le nai te mata mai, sia ki fo le tātou YouTube, so wha mole. E mata mai lunga le tātou YouTube, wha mole, share le tātou channel, subscribe, like, and comment, I lunga le tātou YouTube, wha mole, share to your wall, share to your inga le tātou pokalama. E au ngā po I e tātou te e whaasoa ai. Ia, I te tātou te le iloa ala o le ali. E ei fo I se tangata ua mapatia se loto. Pe ei fo I se tangata o lo mo o mia se whaamalosi. Ia au le au ngā o lau share a tonu e whaamalatu, e whaamalosia e fo I se anganga. I lunga o tātou pokalama. E ana le I le upo le tua I le nea fiafi o le wha mole ia share tātou pokalama. Ia ia le tua e a mai le vai aso. E a mai le vai aso. E a fo ini me tutupu le ne I lo vai aso.
a whai ua. Tele ni mawhatianga, tele fo i ni pōponga. Po ni whaososonga fo i o ia te oi. Ia, awane i ngalo lo o iai le tua a. Lo tātou sāba wali whaatasi ma le tua. Amen. Ia, e o lo uia vai aso ia. Ma neia matango fia me uma. E se wha le tonu, wha whetai i le tua. I lona anga le lei malo na lofa. Ia, o i lona whaatasi mai i a te au malo a inga. E a te mi e tau. E tau e nai mea na pi e tau oso whafosi. Ia, e whaafetai ia i le atua. Ia, o iai pēr lona anga le lei malo na lofa i a te au malo a inga. Peila o le nei aso ia te iei fo i a se tau wha vesi fo i sau i le nei aso. Ia, i tūlanga fo i wha ale a inga ia ia e le o se mea te le sa tau mawhai fo i ale fili. E tau wha ale petia i fo inga le i a te au wilo le lei a le te apolo ia. O lo nei fo, ia o le au sau e wha asoa atu le lei o Yesu ia tau mawhai lo la i o ti apolo e tau mawhai se mea ia le petia ia e o te whaafetai i le atua ia o mō me whai ngofia o na whai se wha tua i le atua ia e wheso soani mai fo i le anganga o le atua ia te oe ia o te rei whai atu fo i la o ma o maro tō rua le ai o i wafo i a wha tua ngane ia e maise ma le tua fine ia ai whawhetai i le atua ia i le musunga o lona nganga pa ia ina ia wha pena o na o maua le loto tele maua le on sai ia ma wha tua ia te ia o le vi inga whawhetai i le atua ona sa le manu malo le ti apolo i le nei aso. Wa fiu le ko i ngā sau le ti apolo. E makoa i misi a koa. Ole a se. O te whaapetai i le atua. Ma nei le nei vai aso. Whaapetai i le atua. Ia, e le ani mea. Mea masani lava. O le whai ngā luenga. Ia, sau le whale. Whai tauru tuspa ia. Ia, mafuta ma le tina o le a inga, ia maise le a whawhine. I paua nā o me whai, ia e whawhitai ai le atu o lo o maua pēla le ola ma le mānosi. Whama lia tu fo i le tātou mautanga ona o la e o lo o ona o tau mawhai mai e tuli le tātou porkalama. Lea lea ua usau ro ma ofu, lea ua usau wahalu sa o lo porkalama. Ua le eise taimi e whaamalu ai, whaamalia tuai. Ia ere o ni ofu bo o ni ai paule me ia o le upu le atua ina ia whapena o na sao i lau loto ma lau fina ngalo o le ia vi ia le atua whaapetai fo i le atua le neiva ia so sa no fo tatou tatala no mua e tatou tere ia no o le upu whaasoa le atua i le neia fia whaapetai le atua o na ea fo ona lona whaamalolonga i si o tina a whai o loo mata mai si o tina i le nei taimi mamia whaamanuia atu le atua ia te oe ma lo lava le on sai ma lo le tau tali tonu e le whai ngofie ia mawhatianga o le tino o loo whia ngai ma oe le tina ia ai o loo te talo atu pia mo oe mam o loo mana tua pia oe o wa aia atu pia ia o loo te le vāwenga o le atua o whai ia te oe mam o le mea leo te whaatua i le atua whaapetai i le atua i lo nanga leima lo nā lofa i le mālosi o loo maua pe oe le tina ia whaapetai atu foi ia fo na ia o uso tu whaafine ia ele ngata lea whaapea le tamā o loo nafa ia ma le tausinga o le tina ia ma le whaatasi atu o le tina i te tono o maota ngase ia whaapetai lava i lo tau anga le lei ma lo tau alofa ia au wale tausinga ia ma se o tātou tina ia o le atua le tātou te au na ia o le atua alofa
e le eise me whaingata i le atua, e uia ina tātou wana wala, ia a o lo o mana tua tu peo tau i au tāsanga, tari tonu e eise taime, e whapena ono sauni e le atua, ia tātou te whaatasi ai, lea malo, malo lava le omsa, mana tua tu pea o i tāsanga, ia le ngata i lea whapea o a inga o uo, ia whaatalofa atu fo i le nei fiafi, ia i le uso ia moefu, ia o lo whaatasi mai le nei aso, ia i lunga le tātou YouTube, whamanuia le tua ia te oe uso, ia alofa, whamole mole share le tātou Paul Kalama, i lunga, ia ma subscribe le tātou channel, whamole mole, ia le ngata i lea i lunga le tātou Facebook, oi, le kako Facebook, ia, hata alofa atu fo i le whale tua ia tō liu anua i tua. Atalofa tia te oe tō fine, ia maise le sunga le whaiwhi au. Ia whaptai le whaatasi mai le nei a whiawhi lunga tātou pōkarama. Ia o vi ia le atua, whaptai le atua, ia ono lona wala au ina o lua ia. I whai fo i ma whaiwhi au, ia a wafo i le tau singa o le lafu mamoe le atua vi ia le atua o le vi inga e whaafo i le atua, amen. E te loe le me mani, o le mea o te loe le leo le atua. Po le le anga o le mea no o i lo ora. O le a hoi le lo loto le anga sala sa e whai. E le wa aire atua i lo le anga. E le wa aire atua i mea le anga po o mea se sa e whaia. E wa aire atua i lo loto. O le atua. O le fina ngalo o le atua. O mea i te tupu i o tātou olang. E a o inga i o tātou tangata. E sa uni e i o tātou tangata a wale wala a wina lea o le a wala a wai oe e le atua. Amen. E o fo i a tia. O a mea se sa o fai. O a tu ina nau o le o langa sa o iai. O nā mea. Sa train ai lo o langa. A wale wala a wina e le atua o lo nei tangata. E o fo i la i a te oe. O a me o i o tātou o langa. O a whawhita uri e o i fo i o tātou langa ma mea se tātou te whaia. E whao ngā hina e le atua oe. Amen. O le atua, e le e wha ilonga tangata le atua. Po le a fo i la lo fia i meo le tu ina nau o le o langa. A wane i ngalo i a te oe. O lo o wala au ina oe le atua. O lo o iai folanga ma plan na le atua mo oe. Maybe e te le o i loa i le taimi nei. A o le alunga o lo wolanga. O le alua luma o lo wolanga. E te iloa i se taimi. Pei lawa. Paia o mau whai te inga. Te le mea o le o langa sa o fia iai. E le ei ese mea o le nei o langa sa le sa o le fia iai. Nga o fia iai. Pau ale me le i o ila uolanga. O fuala au fasahinga. O sisi a mei kwa. Ese mai fuala au fasahinga. No o ila uolanga. O nei la mea no o ila uolanga. Sa fa pe na tofo ina ia. Ma train ia. A wala le wala au le wala au ina ia o ele tua. Olea. Ale o sa o te muli mau atu. I lunga o te penga whailan. Fola atu le upo le atu. Wha maa rosi ia te oema. Ma o te tariton. E reia ma se e re i fia mea o le lalula.
Everybody did. Ai ei le taimi o le atua ia te oi. A o fo i la nga whaonga e le atua oi. E te le mawhai ona e te fo i tua. The only reason why o le ai te fo i tua. Ona ua lai titi lo whatua tua. Oe, pe, ua le ai fo i so whatua tua i le atua. Amen. That's the only reason why you gonna go back. Ona ua e whatua tua i iti. Pe, ua le to iai fo i so whatua tua i le tua. Amen. Pe tātou te o mai ave o tātou wola i le atua. E tupu pea, ma ola pea, ma o mai pea ia. Pupua ngā i o tātou wolanga. Amen. Aua ne i o tātou wa pea a tātou mai lo i le li. Ona le aila i o ni whaapita uli o mai. E o mai a whaapita uli i o tātou wolanga. So o oe la le te fia i li meo le laulang. Aua ne i ngalo i a te oe. O lo o iai le porkalama le atua i a te mo oe. Everybody have God planned for you. So stangata ai a ona e leilo. Ona e te le o sau e avelo wola i le atua. E isi taimi. Ua lewa na whaatali mai le atua i a te oe ma. God wanna use you, but you still playing around. So, aua e te mana tu whaatau waa i lau tangata. Amen. Aua e te mana tu whaatau waa. Aua ne i whaapea ona o oe tangata ngasala. Ona e whaapea i la ia e le e aise alofa o le atua i a te oe. Aua fo i nei e whaapea ai longa e talia e le atua oe ona o le angasala na e te whaia. No. Pe te sau e avelo wola i le atua le asole nei. E te oe ofo tae au e te oe angasala fo. E mo walo wa vanua. God will still accept you. Amen. O le alofa le na o le atua i a tātou. O le a le tātou whaalonga tā i le atua. O le a fo le tātou fulfuli a i le atua. E alofa mai a le atua i a te oe ma. E tuu a noa mai a le atua i a tātou. O le mea le na o te whaafitai i le atua. O te whaafitai i le atua. A o nofo mo uma whauwhau. Aia na whaapeo se atua fo ina le e whailonga tangata lona alofa. Koe ngei wo ko kele au ka kouo. Wale ai. O lea. Po le a le lo loto o le angasala. Po le a fo le lo loto le mea nau e ai. I tu ina naunga o le oranga. Awane ingalo o lo alofa pea le atua i a te oe. A o lo o iai fo i po kalama le atua. Mo oe. Ese umau tātou wala awina. If I didn't bring my life back to God, I would never knew that I'm going to do this. O lona te suinga o lo ua langa. Ma ua o te sala mō i luma o le atua. Ma avelo a inga, ma avelo tangata i le atua. O le ua whaali mai i le atua. Lona whao ngā ino. O lea. O lau sau e. Tātou te tala noa ma. Whaasoa i lona upu i lunga o te penga whailang. Ele o au se tangata whailaunga. No. Ele o au se tangata e matua i poto le tuspa ia. No. E te ilo. Ele a vea la le mena. Ma mea o le a poloka ili fina ngalo le atua i te sawai. E whaasoa lona upu. O le ale wala awina o le atua i a tue.
Aua ne e manatu fa'ataua'a iā te oe. Po le a lo'u lē malamalama, po le a lo'u lē poto i mea o le tusi paia. A o te fa'alagolago i le agaga o le atua. E te iloa. A e fa'alagolago i le agaga o le atua ma faitau lou tusi paia. Ma vala'au i le atua i se upu mo oe ma. E fesoasoani mai le agaga o le atua iā te oe. A e wa'ai la a o'o la i le taimi ua alualu lau suesu'ega. Ua e malamalama. E peia la talanoa atu le atua iā te oe. A e sau fo'i la e fa'asoa le upu o le atua. E fa'amalosi e iou uso, o utuagane, o utuafafine, o utinā, o utamā, o tatou uso inga. Te wa'ai oe alu atu a le upu koikiki. E peia e tutusa oe ma le tangata ua iloa ma poto i le tusi paia. Pe a ho'o na e su'esu'e ma e fa'alagolago i le agaga o paia o le atua i lau su'esu'ega le tusi paia. E fa'aogāina e le atua mea fa'avalevale. E i taimi e manatu fa'atauwa'a i tagata iā te oe. E i fo'i taimi e manatu fa'atauwa'a i tagata iā tatou iā te oe po'o e tele iloa se mea. E le o oe o se a'oa'o. E le o oe o se faife'au. E le o oe o se tagata. No, 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 no. God use anyone. Amen. Ale e le afionga pa ia le atua. O le afionga pa ia le atua. E te faitauina ma e fa'alangolango i le agaga pa ia o le atua. Amen. E te fa'alangolango i le agaga pa ia o le atua. E fa'amalamalama ina atu iā te oe. Lona afionga pa ia. Lona finagalo. Amen. So o leo. Aua ne e manatu fa'atauwa'a. Aua fo'i nei e fa'atatali se i fa'ape maua ni au failonga pe e te anu. No. Te talo a o i le atua. Ke lolo fai a onga sili. O le agaga pa ia. O le agaga pa ia o lo fai a onga sili le na. E te reo fai atu la on whaape atu ele leitangata o o ina. No. E ao ngā fo i lau walu ia onga tuspa ia e kalesi. Ia so lulu mastona. E a wha a tili e lau mā lama lama. Awa o tangata o whaife au, i sunga o whaife au, pawhenga inga. O loo a oa ina upu, o tangata wha uina le atua. Amen. Ale winga o lau tala. If you have a chance to read the Bible, read it. Study it. The Holy Spirit will explain and open your eyes and open everything so you can understand His Word. So don't be scared. Don't be afraid to test yourself in the water. O lea la. Lea la tatou. La tatou tala no ai la i le mea na. E le afiafi le nei. O le a tatou tala no i le toftofona i no lo tangata. Ina ia tupu lo ola whatuatua i le atua. E te tau ia te oe ona e anu i te tono o le vai. You need to test yourself in the water. O lera au maia le tala. Le tala i a Yesu malo na au so. E whai ma tātou whaasoa i le ne whiawhi tātou te tala noa ai. O lera au maia le tala na. Sa o whaasoa atu ai fo i 3 months ago. I le tala lea. I le tala lea. Ona o le ai o se whaatua tua
O le afu. O le au so o Yesu. A o lo o ia Yesu tono lona ba. A o le nei na fiafi. E ese fo. E ese fo i le mea na tuu mai e le atua, le anganga o le atua. I a te au i the same story. O le tatou wha soa lai le nei e fiafi. E whapea. E iai taimi e wa ese mai e le atua le mea le nā te iai. E wa ese mai ei oe. Ai tuu oe i sisi no fuanga. A o le nā hoi no fuanga. O le a tofo ina i hoi oe. God will change your location, and that location will test you. Amen. O le ala o maua mai le tātou tuswai tau le nea fiafi. I le mā reko, I le mā reko e whā o lona whai upo e tolu lima, se yo o i le whātasi. Amen. O le mā reko e whā, pai upo e tolu lima, se yo o le whātasi. O le tala māsani, o tātou māsani, le tala lea i le teimi, ina ua uma o na o atu Yesu, i le motu o tangata. O na whai atu lo le i o Yesu, i lona auso, e lātou te o i lisi tu o le vai, tala na, o lea la, o le a tātou, maua mai ese tātou wha upu wha mālosi, i le neia fiafi. E maua mai la le i le mariko e wha, a o lona whai upu e tolu sunma lima, se yo o le wha sunma tasi. Wha pea ala au whai ta wina. O lea lava aso, ua o i le afiafi. O na whetala i atu lea o ia, ia te i lātou, i nā tātou o atu ia, i le tasi tu. Ua lātou tu ua le motu o tangata, ua i le vaa o ia. O na lātou a vea loa lea o ia, ua whaatasi fo i ma ia isi vaa iti. O na tō mai ai lea o le awha, o le matangi tele lava, o na whati mai ai lea o pe au i tu tonu o le vaa, ua tumu ai. A o ia, sa ia i le tau, sa ia i le tau muli, oi, a o ia sa i ai i le tau muli, ua tō whaa i le runga. O na la tau whawhanu ai lea i a te ia, ma whai mai i a te ia, le a oa oe, e te le manatu mai ea i a te i mātou, a whanu. O na tūla i lea o ia mana babao atu i le matangi, ua whetala i atu foi i le vai, whaalolongo ia, i nā malu ia, o na mate lea o le matangi, i le ua mātua malu. O na whetala i atu lea o ia, ia te i lātou, sea ea le mea tau te whewhewe ai whaapea. Sea le mea tau te le whaatutua mai ai. Ona matua mātata lava lea o i lātou. Ma whetau talai i lātou, po ai lava le nei. Ina ua whaalongo, ina ua whaalongo lava le matangi, male vai i a te ia. Amen. E iai taimi e, peo le tātou, autu. E le taimi e wa ese i le atua, sui e i le atua, le mea le nai te iai. Po le nofoanga le nai te iai. Ai tuu oe i seisi nofoanga. Pe si tia foi oe i seisi mea e te le iloa e o i ai lo molanga. A o le nā foi mea, o le atu ina po le nā foi nofoanga, o le atu ina ai oe e le atua. O le a iaile e iai whapita uli. O le a tofo ina e fui oe. Amen.
E taimi e vai, e taimi e o ia te oe ua. Le mea fo ina le you so comfortable where you at now. When you comfortable, you don't want to do anything else. When you comfortable. E taimi e tātou te whapeane ai o tātou loto. Be o ia o le mea fo inga le o le comfortable wa you so comfortable le mele e te iai. E le taimi e o i fo ai le langona ma le I lou loto. O e whaapea tu ai. Ua telele nei manuia ua o maua. Ua tele o tupe I le bank. Ua manuia lo whanau. Amen. Ua manuia la whanau. Le leila o ngā luenga. O le ala sisi mea o la o tope pole. O mea ie o ia te oi. When you become comfortable, where you at, you don't want to do anything else. You just want to stay there. Ai te loa. E le taimi e wa ese mai e le atua oe. Ma le mea le nā e te comfortable. Tu oe. E seisi mea. E testing ai oe. I'm sorry. I'm sorry because e moi. E o fo ia. E taimi e a ho o nga o comfortable. For example, marriage. Amen. O o nga e comfortable I ko kongo lo ai. I ue ngo o ia o le mea ngā o le atama. Pe ua maka nga e lazy. You starting not giving your wife attention. You starting stop giving your kids attention. Why? Because you're so comfortable. Le ue vai a kwa leva ai melo whanga, leva ai melo ko lua ya ki oi. Nga ngaro a koe le I si mea. Ngaro a lola ia. E la le kaimi ngā wa whaalongo a koe lo. Pe wa maka nga boring. Onga lea. Onga le. Well, you so comfortable. Ai ke lola ukala. As much as comfort can be our friend, it can also be our enemy. Po le a le tātou fia. A vele melo the comfortable. To be your friend. And sometimes he's gonna be your enemy. O le enemy la ole. O poloka o e whai mea I kakaunga. Nga e whaia. O lea la. Lea la tātou wōli tusi. Kuso o lea la o e leo comfortable. Kaunga sui. O sui e le tua. E sui e le tua o e mai le nofoanga na e te iei. Tuu o e risi nofoanga. Ina ia e ngā lua e ai. Ma tofo ina ai oe. O le a tutupu mai fo I whapita uli I a te oe. O le mea le e te comfortable ai. E o a whapita uli e o mai ua e masangi ai. A o la na tuu mai wa ese mai e le tua oe ma le mea le a tuu le mepo. There's gonna be some storm that's gonna come through your way that you never seen before. O le lai fai mai le atua. Le lai fai mai Yesu. Ilo na au so. Le la tatou wo I tara. Mai, ona fai atu lea o Yesu ia te I lātou. I nā tātou o atu ia I le tasi tu. Fai mai Yesu ia te oe maa u le neia fiafi. Follow me. You have learned enough by the lake. Let's go in the lake. Lan me no tupui. Ua sui e Yesu le no whanga.
O le where mele na iain momo, they were by the lake. Not inside the lake, but by the lake. Amen. Lela wafai atu Yesu. Follow me. You have learned enough. By the lake, but let's go in the lake. Sui e Yesu le no whanga. O le ua maa ngai a le ngofo ngai soo a. I soo Yesu. O le ua maa ngai a lato ngofo a. Bau ala ko mea ngari whaalongo. Ai o Yesu. O atu le motu o tangata. Le ngata i lea. Toe o atu ai mo na au so. Because they were there. So o mea o nga o leo whaalongo longo I motu o tangata i a Yesu. It's the same thing o nga o lo whaalongo ai fo i le au so. Le ala ua whai atu Yesu. Tato atu ia I le isi I tu wai. Sui le location. Ai te loa. O le suia o le nofoanga lea. Sa la to wo ai tu tonu o le vai. Sa tofo ina I Yesu lona au so. Amen. Sa tofo ina I Yesu lona au so. Po le me e moni lo la to fato tua I Yesu. Mind you. O la to sa yuta I le vai. Not inside the water there. Nga yuta o le vai. They were by the lake. So whatever they were learning from God's teaching over here, at this location, God tests them in a different location. Amen. Tu so lewa uma o na hawa o ina I tua I au tafa o le vai. Au mai loa le tua sui le nofoanga. Au mai loa e tofo ina I te tonu o le vai. Which is a different location. Sometimes we need to test ourselves in the water. Not by the water, but in the water. E te tau o na tātou tau mawhai e tofo ina fo I o tātou tangata. Po le a le moni o lo whātua tua I le tua. Amen. Na mānai a mea uma. Na halu le whai ngā malanga. Tari. O te kare kou ai ngā whai se la ko Wā ngā kau nguu ngā halu rale wā. Tō whālo ma Yesu. Moe lo ma Yesu. Whemai. Ya. Ai wa halu se la ko karangoanga. Ua masangi a le tua I mea uma. Ua masangi le au so. Whemai. Kusalao le mele wa tupu le taimi le. Ina ua uma o na o atu Yesu le moto tangata. Sui loa Yesu le nofoanga. Sui foi malona. Kusa ile mele wa sui. E whai o le sui o le nofoanga. To e sui ma le a o onga Yesu. O le ale o onga le Yesu. O le tofo ina. O lona au so. E whai Jesus shift his location as he also shift his lesson. Tu sala le walu le whai ngā malanga. Le wao. Everything was good. Everything was perfect that time. Everything was perfect. Ma ngai le malu o le sami. Le aise timu. Le aise sabili, le aise matangi. Ai anamen tupu. The disciple found themselves in the water instead of by the water. O le au so'o
O lea ua i te tonu o le loloto o le vai. A ere o yuta o le vai. Ua tatou i loa. Le ua tatou i loa le tala. O lea la ua alu le whainga marang. E pei o tatou o langa. Ma naia le alu o le aso a. Ma ngaia mamata ngō fie le aso. Le aise, le eini tofonga, le eini poponga. Nothing to stress you today. Everything was perfect. Ai te I a le pā mai o le le te I a le pā mai o le whaikikili. Sau sa vili. Makwai, everything changed. Your personality changed. Your attitude changed. Everything about you changed at that time. Whai mai ina ua angi mai le matangi. Whai mai ua hau, ua sao mai ko kongo le waa pe au o le sami. O ngalu o le sami. Mankua, remember, where is the water is, there also going to be waves. Kusala le ua angi mai. Makua I ke I a stress au pa solo a kua pe ke lumal bainga. Makua I o ale fefe. Makua I alu, kua I ngimo ale le faa o la kanga, makua I ngimo ale le faa le anganga ma le ola faa kepsiango nga inga ua. Sau al makangi peia peia la tuma o te vetua. E fa pena le orang. O lea la ua pisia I solo. Pe pisia I solo ia pe kelua. Ua popole wa yaku. Sole. E ser mea le la asau. O le o kire mea le la asau. Mea le nan tupu. Lua umanga. Ia me wa o le afiafi. Kusa nga umanga. Nga ua whainga le ua whaile o ngā Yesu, pakulo ma Yesu. Ia, kako o I risi piko le vai. Kero, ele I umi a ngoa. Ia, ai kopulo, ai angi mai lo makang. Ele I umi a before long, these waves and strong storm threaten the lives of the disciple. E taimi e wa ai atua e taimi o mai popo ngā ia te oema. E tau mau aile meanga koe titia o oile oki. E taimi o mai popo ngā e koe a vai aku koe a koe a whango oile ora. Ai keilo. O le mea le na tupu I tutonu le vai. O wha mamatangi e sa tupu le taimi le lea. A o alu lo fo raunga ile. Ile nei laro langi o tātou ye. O ao tātou savalinga. O ame tutupu mai o tātou savalinga. I awange e ngaro. O ngai tui nei oi. E pei lao au so. E te loa. Anga le ai le fefe. Amen. Anga le ai le fefe I le a wha. E se manue la tau te le I loa whatu masila fia. Anga le ai le a wha lea. E la tau te le I loa le maa losi. Ma le lei. Ma le maa losi o le whatu o tua le atua. Saia I la tau. Jesus was in the boat with them. Leo wa la tau I loa si la fia lei ya. O Yesu o le ali I whaora. E iai le mana.
O popo ngara ia na o iso o Yesu le taimi le. Sa la tau si la fiai. Le o le lei, ma le malosi, ma le whaatua o le atua o Yesu ke viso. Sa ia i la tau. O le fefe foi le ngā. Sa la tau i loa i whaatua i le atua. Anga le ai le fefe lea. E la tau te le i loa le atua. E la tau te le loa le malosi o le atua. Without the storm in our lives, we will never discover the goodness and the power and faithful of God. Ale ia ia whaapita uri e o mai o tātou ōranga. E le mawhai o na tātou i loa, ma wa aia le lei, ma le losi, ma le whaatua tele o le atua, ma lona alofa ia i tātou. O le mea lena, e te tau ia i tātou o na tātou talia, mawhatianga popo ngā mawhaasosonga, e o mai o tātou ōranga. Awaia, e tofo ina ai o tātou wola whaaleanganga, e tofo ina ai lau whaatotua whaamaoni i le tua. Amen. Pi ia le tua, o lo whaatasi mese utinga. Love you, Mom. Alofa atu ia te oe, Mom. Lo mana tua tu pea o i tālo sang. Vi ia le tua i lona whaamalo longa ia te oe, Mom. Mom, awane i ngalo o lo soifua le tua. Amen. Amen. So without storm in our life, we will never discover the goodness and the power and the and faithfulness of God. Without fear, we would never know faith. Without hurt, we would never know hope. E tātou te lei loa le lei. Ma le lofa o le tua ia i tātou. O le mea lea, e te taua ia i tātou o na tātou. Whātua ma le whaamaoni i le tua. Awane o tātou popole. Awane i ngalo ia oi. E iai le atua ia te oi teimi uma. O teimi o pōpua ngā, o teimi o fiafianga, o teimi o whaanoa noanga. E iai le atua. God is there. O le mea o fofongia i le kala leo. O le mea o fofongia i le kala leo. Whai mai. A o hangi le wha. A o hangi le matangi ma losi, ma le awha, ma le savili, ma le kimunga, pa whai kikiri. E lei ma whai e nei mea, o na wha te ia Yesu. Da. Eri ma whai. Only Jesus that was not unmoved by the storm. Na o Yesu ai. E kero, a e ngofo ngi ma e mawhaupa. O le whai mai o le angil matangi marosi. A le moi Yesu. A e ngofo ma e mawhau vai keimila. O waa vai keimila e re ingi ka pungi fo ngane le se kawarunga. Pea e pika i fwai. A le angil makangi sa vili oso le ngalu i kongo le waa. A la e moi Yesu. E le i mawhai e popo ngangi. O nga wha te ia Yesu. Even when God went to the cross, e tele o mea na whaososonga ma mea na o ai Yesu. E lei ma whai e nei mea o na whaato i lalo Yesu. Even the storm, even the wave, nothing can beat Jesus. Amen. So lea, e te tau fo ila ia i tātou.
Ona tātou whaatua tua I teimi, e ho o mai ei pōpua ngā, ma whainga tā I o tātou tangata. E I teimi e ho o I tala whaanoa noa I a te oe. E tele I o so se tu ainga, o mai o le tino, o le whanau, o lo toa lua, o lo ngā luenga. We have all different kind of storm we go through every single day. A lo tātou whaatua tua I le tua. Le tātou whaatua tua I le tua. E mawhai e tātou, ona whaafoi whaafitauli, ma fo ia whaafitauli e o mei o tātou o langa. Faith is not about asking Jesus or asking God to stop the storm, but trusting Him to walk you through it. Amen. Te leo tātou, a ho o te teime e maua I ho o tātou I pōponga, o tātou ta talo I le tua, ina ia whape nā o na sau e whaafo I whapita uli ia. O raunga nuenga, o rau te talo I le atua, e wheso soani mai I a te oe, I teimi whainga tā o leo ranga. That's why Jesus always there for you and me, to walk you through it. E le aise mea o le nei o langa e mawhai o na whaato I laloina Yesu Keriso. O le mea lena e te tau ai o na tātou whaatua tua I le tua. Whaatua tua I le tua. E le tu la po ia e le tua tātou. Awa ni o tātou whewhewhi. Awa ni o tātou whewhewhi I pōponga e o mai o tātou o ranga. E te mea o te whewhi ai. I'm telling you the truth. E te mea sa waila o vai vai. E te mea o te vai vai ai. E foi te mea o le la vai o sa. E te mea o ngo le mawhai e o na fo I whapita au. Seriously. A o nā mea umo. E tātou uia I o tātou oranga. O roo iai le manuia I tua atu. Pe a whai e te tari tonu I le tua. Amen. Aua ni o tātou whewhewhi I pōponga e o mai. Aua fo I ni pole vale o tātou loto. I teimi e tofo ina I tātou. O le whili le teimi nei. Wa le longa se sko I ngā me e kukau ai mai e ki Apollo. E whaale petia I o tātou tangata. That's why we need to read the Bible. Kalangoa I le atua. Pe sosoangi mailo na nganga I a te oe. I teimi e tātou te savalia I pōpua ngā. I teimi e tātou uia ia mawhatianga e o mai leo langa. Whai maire I sai e wha tasi alona whai upo se furu. Whai mai. Aua e te whewhi. Awa o te ia te oe. Aua e te whetepa tepa ai. Awa o au o roua tua. O te whaamarosi ia o te whaamarosia oe. E moni o te whesoasoani ia te oe. E moni o te tau fia oe I lou lima tau matau. E iai le amia tonu. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Tātou wai. E le tū la fo ina e le tua tātou. O le ala no wa ai atu le sau le ma losi me le sau le matang. Aua e te popole. Aua e te popole o lo o iai le tua ia te oi. Amen.
Ole suina ele atua le nofoanga e ave ei oe. E le whapea e tu atu e Yesu, e sui ele atua le nofoanga, e tu ei oe. Na tu ei le, no, no, no. God was there for you. And God will help you. He will hold your hand and walk you through it. Hoi mai le tua, aua e te fefe aua, hoi mai aua e te fefe, aua le fe tepa tepa ai, aua o a ulo o tua o te whaamalosi i ati oi. Amen. O le mea, kusa o le mea la le o tupu. Matua i le ai, se whaatua tua o le au so i le tua. Ua o tele le fefe, o le au so ona ua va ai atu. O lo o mai le oti. Ua o mai le oti. O le ala lea, sa la tau whawhangu ai loa Yesu. O le meo te ofu ai. O le ua uma o na o Yesu. Wa la tau whaalongo. Whaatasi ma motu o tangata. But yet, o mai lo le matangi. La vai atu o le a whanoa toi mali olo. Le ailo mas whaatotua. Le ailo mas whaatotua. Peo no whai atu. Faith is not about asking Jesus to stop the storm, but trusting him to walk you through it. Amen. So e o mapapita uli o tatu tangata. Whatever we do, there's gonna be always e whapita uli. Po o ani me le lei e te whaia. E ai a whapita uli. Amen. E ai taimi e o aile popole ma le fefe i o tatu tangata. E o loa i na malosi mai a matangi, whawhita auli, o whainga tā, o pōpō ngā o leo langa. Tātou pe loa, ma popole vale o tātou loto. Awa ni o tātou popole. Amen. Ale na iei Yesu tono le wa. Ale atua ngai tō whai tono loa. So why are we worried about what's going on through our life? God is helping you and me to walk through it. Awa tātou te whiwhi. Whai maire salamo e lufu tolua. Salamo e lufu tolua lon whai upo wha. O tātou māsani ai. Whai mai e ui lava ina o savali i le vanu o le ata o le oti. O te le whiwhi lava i si mea leang. Awa o oe tati whaatasi mā. O laula au ma louto to. E wha mā whana ina ia. Tātou wā. God is there for you. He mika mika. O oe tati whaatasi mā. O ai oe le, o le atua. E le aini pōpua ngā, e le mawhai e le atua o na tali. God will bring you out of your problems. Any problems you go through, o awha whita uli e o e lo olanga, God will bring you out from it. Amen. I want to tell you, whatever problems you have, e mawhai e le atua o na whaafo i esi. E mawhai e le atua o na whaafo i o pōpuanga. E mawhai e le atua o na four problems that you have. E le e ai lava se mea e whaingatā i le atua. Amen. E le e se pōpuanga e le mawhai e le atua o na
Na fofo pe tati mai ai le tua. Amen. There's people in the Bible that they have a lot of problems. They go through a lot of problems. They came out of problems. Why? Because God was there. Amen. If Jonah come out of the fish and Daniel came out of the lion den and Lazarus came out of the tomb, my brother and my sister, you will also come out of your problem if you believe and faith with God. Ah, ama fai e yonga o na sau fafu. Ah, male ngutu o le ia. Ama fai foi o na sau fafu kangi elu male luo me lionga. Ah, ama fai foi e la salo o nga sau fafu male tunga mau. E mawhai fo e oe maau ona o tātou o mai fafu ma pōpua ngā. Ma sao mai fafu ma whaafita uli. Ma tofo tofonga o loo tofo tofo ina i pea oe maau i lea aso ma lea aso. Amen. Everything it goes smooth when you have faith with God. God will always there for you. No matter how hard it is, have faith. Whātua i le tua. Even pe ai ke vai aku wale iai ase me you don't know po femena sa i se tani. Whātua i le tua. A whai o sau ngā luenga, wa e whiu e te alu so i ngā luenga, ele i maua sau ngā luenga. Whātua i le tua. Amen. A whai fo i wa eini whaapita uli le vā oe malouto o lua. Ua toe a ua tau sau e malelefi ai. Whātua i le tua. Te talo i le tua. Amen. Te talo i le tua. O mai fo i o le tino. O whaafita uli o tui na naunga o le oranga ua e le mawhai ona e sao mai ai. Whātua i le tua ma te talo i le tua. Amen. O leo. E sui e le tua no fuanga e ave ei oe. Au le nafo i no fuanga. O le a iaini tofu te fonga. O le a e savalia. O puapuanga, o maftianga. O le a e savalia. E aua ni ngaro. God is there with you. Amen. Oro o iai Yesu i ati oe. Amen. Aua e te popoli. O le tofo ina o oi te tono le vai. Sa maua le manuia. E maua le manuia i le mea o le a tofo ina i oe. Amen. E olai fo i lau whātua tua. I le mea o le a wala uina i oe le tua. Ale na tofo le au so o Yesu. Anga le ai le mea le nga oai. Anga le ai le o i le nisi tua le vai. E le atau tile i loa. Le maa losi. Ma le lei. Ma le mawa e o le atua. Ana le ai le savili ma le matangi lea sa tofo ina ai o lātou ola whatutu. E le maa losi o lo lātou ola whatutu. So even us, same as us. O le ao ngā o pōpua ngā mawhainga tā e o mai o tātou olanga.
e whaamalosia i o tātou wola whaaleanganga. E whaamalosia i lo tātou wola taritonu i le atua. E te wa ai e i mamalu mamanu ia le atua. I whaasos, i temi e tofu ina i tātou. I pōpō ngā mawhainga tāo le oranga. Ao le mea le leina, le songa le leina nā na maua mai. I lunga o le vai. Ja. Na whaamalosia i o lātou wola whaatotua. Amen. O lesi mea mana ia. I le tala lava lea. E maua i o manuia. Pe atofo ina oe. Ina i o ewa ai atu wāua le ise tala, wa le ise tali. Wa e fiu ai tau mawhai atu lau tō lua. Wa e fiu ai whai atu lau whanau. Wa e fiu atu e whai atu alo o langa i le haia. Awane i ngalo i atu e. E tali mai le atua. Tali mai le atua i atu e mau mana onga. Awane e popoli. O tātou wa ai le whaamanuianga le manuia lenga maua mai le tala i le teimi lea i le luka ngā le teimi lenga whai atu a Iesu i a Peteru. Mai oan. E tu atu le waa i le loloto. Tu le waa i le loloto. Keilo. A le o tātou o langa i mea loloto. E le mawhai fo i ona tātou i loa. Whamanuianga le atua. A le tātou o i le loloto o pōpōngā, ma loloto o mawhatianga, ma loloto o tofonga e o mai o tātou orang. E tātou te le i loa manuia o le atua. A le manuia a le atua. Le ngawhai atua Iesu. Tu le waa i le loloto. Tu le waa i le loloto. O wheme i le loloto. O le mea olo o iei ia. E siasa e wa ai ngi e luma i mea papa. No. You have to go deep in the water in order for you to catch big fish. Whai mai whai upe wha luka e lima whai upe wha. Whai mai ua umalana la unga. Ona whetalai atu lea o ia i a Simona. I nā tutu atu ia i le loloto. Ma tutu ifo ai o tau upenga. E maua ai nia. O lea lai whai atu Iesu. Tutu ule wa ai le loloto. Amen. Ai sau ma le tali le ai o se whaatotua. Whai mai. Whai mai le kari e Simon. Whai mai le whai upoi lima. A ua tali mai Simona i a te ia. Le li i. Ua alu le po a toa ua mātou fiu e whaangota. Ai. Asa le whaiwa. Kusa o le whai aku Iesu. Pawa. On sa. Whai le mea leo ke whai aku ia oi ke whai. O au o le atua. O au na o whaia mea o lo i tutono le lalangi nei. Whaatua mai i a tea. O le mea ke whai aku. O le whaua uma o na o Iesu i lona i le moto tangata. A le ua whai atu Iesu i a peke i a Simonga. Ko waku le wa ai le loloto. A ele karikongu a Simon. E le whaatua. A le whai mai Iesu. Ko waku le wa ai le loloto. A whai mai le kari a pawa. Wa o fiu e kakalo, wa o fiu e ku inga aku, lo ko lua i karo sanga,
o lau whaangau I kalosanga, o lau ainga I kalosanga, e re o iai a se suinga. A lai whai mai Yesu, tu ule wa ai le roto. Tu ule wa ai le roto. E ile taimi e o ele fiu ia I tātou. Ai ke loa, o le kaimile ngā e sau wa Yesu ia te oi. O le taimi nā e sau ele atua ia te oi ina ua wa ai mai le atua. Ua le to iai a se marosi anga ia te oi te wha marosi e. Sau lo ma le atua. Pai mai le atua. Tu ule wa ai le loloto. Ai fai mai peke. Fai mai ia Simonga. Fai mai le ali ie. Ua alu le po atua ua mātou fiu e wha angota. Ai asa le whaiwa. Fai mai lo malankala e whapea. Peitai. Ona o lau feta lainga. O le a o tu ua ifo ai le upenga. Amen. Hei upo e ongo mai. Ona lafo loa lea e I la tau le upenga. Ma ua maua ai ia e mātu wā te tele. Ua toi titi lava ma sae I o la tau upenga. Vi ia le tu. Wo tātou wa aila I wha manuianga le tu. E te me o so ele fiu ia I tātou. Wo tau give up. E te me tātou wa kau give up ai kākou. A lewe mai le tua. Tu upea le ba ai le roto. O lea. Whaafetai I le tua. Whaafetai I le tua I lona wha malosi mai. A wā o le olanga ne tātou te iai. A le au noa ma le tātou wha tua I le tua. Ma tali tonu I le tua. Ma ave uma o tātou pua ngā, ma o tātou mawhatianga I luma o le atua. E le mawhai o na tali mai le atua. We have to be faithful in God. We have to serve God with all our heart and believe in Him. There is nothing hard for God. Olea, tātou wha marolosi. O te tari tonu e o popo ngā I o tātou tangata. E o uma I ai tātou. Ai ei le taimi e o mai ei poponga e tātou te le mawhaia o na ngā patia. A o le nang taimi e sau ai le atua I a te oe. Pe a e tari tonu I le atua, ma e whaatua tua I le atua. Amen. Olea. I want, don't be comfortable where you at. Test yourself. Tau mawhai e tofu ina oe. Tau mawhai e don't scare to go do something new. Awa te popole te alu whaini mea fau. O a fo ini o dreams. Po ini o kou so ngale I lo wolanga. Whatua tua I le tua. O a human onga. O le ale mea o le nai te tau mawhai ina ia e whaia mō lo oe a tangata. Mo le lei o oe ma lo ainga. Whatua tua I le tua. Don't give up so easily. Do something for yourself with faith to God. Amen. Ele lei fo I mea o le tino. Ai ia sili ona e pawhanga lo wanganga ma e popole I lo wanganga. Amen. So le tātou whaasoa le nā I le nea fia. Whaatasi mai le anganga o le atua I a te oe maa o le nea fia. Whaafetai I le atua I lona whetalai mai. Tari tonu uanga lue le anganga o le atua I lau loto. Ma lo fina ngano I lona upa whaasoa I le nea fia.
O le nei upu e au ngā ia te oe, e au ngā fu ia te e wha tonu ina ai lo o langa au auna i le atua. E toi wha malo sia e fo ilo nei tangata. A ia tātou wha tua, ma tātou wha lango i le anganga o le atua. E taimi, e sui ai le atua o tātou location, po o nofuanga, po o kako plan, ma mea e manao ai lo na fina ngalu. O lea, vi ia le atua le nea fiafi. Pa atasi atu le anganga o le atua ia te oe le nea fiafi, i le tātou wha asoa le nea fiafi. Pa awhitai i le atua i lona upu, pa amarusia i oe le nea fiafi. O le afo i se tau mawhainga o lo tau au auna i le nea fiafi, i se upu wha asoa o le atua. Mo oe ma, i anga le lei mai le atua i lona upu. E wha amalama atili i a te oe, ma u le nea fiafi. O auna o se au auna wha taua, o wha o ngā hina i le atua, e whai ma mea whai ngaruenga. Ina ia wha pēnā ona tatou wha alongo i lona upu, ma tāla i atu le whina ngalo Yesu Kiriso. Ina ia manu malo ni anganga se tele. Ina ia sao i le ola e wha avavau. Ia aele o le paafi. Le mea e ai le ti apolo, ma ona vai ngā au. O lea, ia tatou manu malo mo le atua. Ia manu malo lo wanganga mo le atua. Ia tele ni anganga e manu malo mo le atua. Amen. O le ala le nao le tatou pokalama. O lea, whaapitai te le lava le atua i le nea fiafi i le tatou upu whaasoa. O lea, ia, nea fiafi, ia, o ia le wato le ia le itula, tu titia itula ma le afa le tatou pokalama. Ia bi ia le tua. Ia, o le nea fiafi, ia, whaapitai le tua i mea uma, man, God is so good, Ia, o sa i linga le nā le neiwa ia so. Ia awase whaasoa mo tātou tangata, mo oe mau. Ia awale tātou pokalama, Ia o lea, ia, a vea le upo le atua le nea fiafi. Ia e whai ma wha malu si anga i lo wanganga. Ia e whai fo i malu i tau ia te oe. Ina ia tātou ave o tātou ola i le atua. Ta lia Jesu e a vea ma alii ma tātou wha ola. Ina ia tātou sao atu le ola e wha wau. Lea ka bless me ia le atua. Wha manu ia le atua i le nea fiafi. Awane i ngalo. Share le tātou Paul Kalama. Le tātou Facebook. Subscribe le kako YouTube channel. Wha mole molo uawa. Molo uawa ma le wha alo alo. Wha manu ia te le lava le atua i le nea fiafi. Ia, mam. Manuia le fiafi, manuia le nei po. Pa manuia le tua ia te oe. Ia, le nea fiafi, ia aere i wha umala le tātou pokalama. Ia, e tue momoli atu le alofa anga o le pokalama i le paso le nei pokalama. I le to fine, ia fina. Ai fina, how are you this week? Yeah, I know you're doing good. Yeah, I know o so swani le tua. Yeah, te oe, yeah, papitai le tua. O lo mau pe oe le to fine po le pas. Le malosi, yeah, ma le ola. Yeah, ele ngate le, yeah, tātou pe tau i le asosa. Pe a ho o toi le ola ma le malosi. Yeah, te oe, ma au i le nea fiafi. O lea, good night, boss. We love you, Fina. We see you Sunday in the name of Jesus. Amen. Ia le tātou Paul Kalama le nā i le nea fiafi. Tai tele awane i ngalo share le tātou Paul Kalama i le nea fiafi. Ia ono Yesu. Ia, God bless you. Manguia le aso atai au. Manuia hoi le nei weekend. Ia lewo tui tasi ale aso. Ia. And no makako. Lea ia. Manuia tele le tua le nei aso. Ono Yesu. Amen. God bless. See you Sunday. Amen. Jesus is the answer for the world today. Love
there's no